Slava ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Ja, mi hočemo še tebe. Mi hočemo še tebe, Jezus. Haleluja. Še tebe, Jezus. Haleluja. Ti si naš Bog. Haleluja. Ni drugega imena. Haleluja. O, haleluja. Ni drugega vredenega slave. Haleluja. Ni drugega imena. Haleluja. Ime nad vsakim imenom. Haleluja. Ime nad vsakim imenom. Jezus. Haleluja. Odrešenje za naše družine. Haleluja. Blagoslov za vse generacije. Haleluja. Napredek za našo družbo. Haleluja. Ti si luč sveta, Jezus. Ti razsvetljuješ vso temo. Haleluja, ti delaš pot tam, kjer ni poti. Tvoja slava, tvoja moč, tvoje kraljestvo. Na veke vekov, haleluja. Ja, deluj, Sveti Duh. Govori nas, transformiri nas, preobražaj nas. Naj bo Božja roka nad nami, haleluja. To je čas tvojega delovanja. Ti se proslavlji, Jezus. Zli se, Sveti Duh, haleluja. Še tebe. Še tebe, Jezus. Še tebe, Jezus. Še tebe. Še Jezus. Haleluja, Jezus. Haleluja, dajmo mu vse predati. Dajmo sprejeti še, haleluja. Jezus, mi ti delamo prostor za več, haleluja. Hočemo še več tebe, haleluja. Jezus, prevzem naša življenja. Prevzem naš urnik, haleluja. Prevzem naša dela, haleluja. Mi smo na tvojem oltarju. Polži nas z ognjem duha, haleluja. Jezus, dajmo ti vsak dan, ki je še ostal v našem življenju, haleluja. Naj bo vsa leta pred nami zdaj polna tvojega delovanja, polna tvoje slave, haleluja. Sprosti svoje usode zdaj v nas, haleluja. Najbolj si pripravil za na konc. Najboljše stvari imaš zdaj, Jezus. Haleluja, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Ja, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala ti za žetev, haleluja. Nova žetev. Nova slava, haleluja. Tvoja prisotnost. Haleluja, Jezus. Haleluja, Jezus. Amen. Amen, haleluja. Bog je dober Bog, haleluja. In hudič je poražen hudič, haleluja. Hvala ti, Jezus. Reci svojemu sosedu, Bog ima še eno dobro porcijo zate zdajle. Še eno dobro porcijo, haleluja. Haleluja. Cerkev mi imamo ful mal konferenc imamo, ful mal. Zato moramo zdaj vse sprejeti, haleluja, amen. Zdaj nas Bog intenzivno vlaga v nas že od 10 zjutraj, oziroma že od četrtka.
Fenomenalno, res. Jaz sem full transformiran. Kar smo imeli še eno učenje v Božji roki, ki ga po moje 3x, 4x, če mogo poslušati. Vse to bo hmal na YouTubeu in si poslušajte. Ful vam priporočam, res, ker veliko gre mimo nas, veliko. V Šentjurju so dogajali, Novo mesto, danes le že od jutra. Res, pejte na tv.sprememb.si oziroma Krščanski center YouTube kanal. Poslušajte si, ful, ker to je vreden k zlato. Mislim, bolj. In se boš izgradil in spet poslušaj in boš še več sprejel. Jaz bom ene parka čovčev vse in si naredil zapiske in molil se. In dobro bi bilo, da se prijavite na naš kanal, šerate, lajkate, ker 233 naročnikov nam še manjka, da bi dosegli številko 1000. Ker pol pa lahko ful več ljudi dosežemo. To morate vedeti, to je... A veste, da veliko od vas je tle zaradi YouTubea pa teh stvari. Tako da ne biti ignorantni. Mi moramo žeto pobrati tam, kar nam je na razpolago. Amen? Tako da res, podpirite nas. Res. Cerkev, to ni moj kanal, to ni moja cerkev. To je naš kanal in naša cerkev. In Božje kraljestvo. Amen? Podpirite to, haleluja, res. Reci svojemu sosedu, a ti veš, koliko je ura. Kdo je rekel žetov? Kdo je rekel žetov? Bravo, Sašo, haleluja. Zdaj je saj še en normalen človek na Vranskem, haleluja. Viktor, haleluja. Dajmo en aplavz Jesu za Viktorja, haleluja. Haleluja. Tibor, izvoli. Še en aplavz za Tiborja, haleluja. Todo el que bendiga a Israel será bendecido. Kot pravi Sveto pismo, kdor bo blagosloval Izrael, bo tudi sam blagoslovljen. Pero no es solamente una promesa para las naciones, Ampak ni to samo ena obljuba za narode, es también para la familia. ampak je to za družino. Dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Kot pravi beseda, vse bo blagoslovljeno v narodu znotraj zemlje. Está hablando de tu casa, Govori o tvoji hiši, está hablando de tu familia, govori o tvoji družini, está hablando de tus generaciones, govori o naših generacijah, está hablando de tu pueblo, govori o našem narodu, está hablando de tu nación. govori o naši celotni naciji. Conocemos muchos casos, Poznamo veliko primerov, gente que se ha puesto en contra de Israel ko so se narodi postavili proti Izraelu. y al año ya no tener vida. In lahko do konca leta niso imeli življenja. Entonces, no quiero poner muchos ejemplos, Nočem neki prevelik primerov, pero antes de entrar en el mensaje para la iglesia, ampak preden bomo stopili v glavno sporočilo za cerkev, Dios me ponía a decir, vas a orar en la intercesión como en una intercesión profética. in mi je Gospod naložil, da bom molil v posredniški molitvi, En mi trabajo en la intercesión, ker med mojim delom za cerkev v posredniški molitvi todos los días estamos orando por Israel. cele dneve molimo za Izrael. Y hemos visto muchas familias sanadas In smo videli veliko družin ozdravljenih, de muchas naciones de Europa ogromno ljudi iz Evrope, que no sabían cómo bendecir a Israel. ko niso vedeli, kako blagoslevati Izrael. Pero si lo hacemos con las promesas de Dios, In če to naredimo z obljubami Boga, eso va a quedar sobre tu vida, bo to ostalo čez tvoje življenje, sobre tu familia, čez celo tvojo sobre družino, tus generaciones, čez cele tvoje generacije. porque lo dice la Escritura. Ker piše tako v Y skripturah. los salmos están llenos de todo esto. In psalmi so polni tega. Dice que bendecirá tus generaciones. Pravi, da bo blagosloval vse tvoje generacije. Amén. Amen. Yo les pongo que se pongan de pie Prosim vas, da se y ostanete vamos a orar in bomo skupaj molili. con una intercesión profética. In z eno preroško posredniško molitvijo. El traductor no va a poder seguirme, Prevajalec ne bo sledil, pero vosotros en el Espíritu sí, ampak vi v duhu boste y en lenguas. in v jezikih.
Amén. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Tu palabra, Señor, es maravillosa, gloriosa, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este momento, por esta ciudad, Señor, esta nación de Eslovenia, Señor, de Ljubljana, de todas las iglesias y de los rincones que han venido, Señor. Te doy gracias. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias, thank you, Señor. Toda rababe Yeshua Hamashiach. Oh, rabasaka tarrabahaya, labakata rabashua rabakaya. Te entregamos, Señor, a Israel. Te entregamos a fronteras de Israel, Gaza. Señor, donde está el conflicto, Señor Padre. Dice en Deuteronomios capítulo 26. Versos, Señor, 7 y 8, 9, Señor. Deuteronomio, Señor, con mano fuerte, brazo extendido, gran espanto, con señales y milagros, Padre Dios mío, en esas fronteras de Israel, Líbano, Israel, Siria, Israel, Jordania, Israel, Egipto, Israel, la franja de Gaza, Israel, mar Mediterráneo, Señor, los territorios de Samaria, Judea, en el nombre del Señor Jesucristo. Bahaya, Rabahaya, Sita Rabahaya, Lavaconda Rabahaya, Sita Rabasoca Tarrabahaya. Levántate, Señor, como poderoso gigante, Señor Padre, como poderoso gigante, Señor. Y Rabahaya la basanda. Hay una iglesia que te ama, una iglesia que bendice tu obra, una iglesia, Señor Padre Dios mío, que está clamando por esas ciudades. Toma Jerusalén, esa puerta de Sión, puerta de Jaffa, puerta nueva, puerta de Damasco, puerta de Herodes, puerta de los leones, puerta de oro, Padre, oh misericordia. Puerta de las naciones, el barrio judío, armenio, esa calle Jaffa Street, con el rey, Señor, rey Jorge, Padre Santo, la Kenese, Netanyahu, Señor, toma, Señor, Padre Dios mío, Elebekota, Rabahaya, la basanda. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Rabahaya, la bacota, Rabahaya, la basota, y Lebesota, Rabahaya, la baconda. Descienda tu mano, Padre Dios mío, sobre Netanyahu, sobre la Canese, Señor. Tu palabra dice, Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Y Rabahaya la basota, Rabahaya la bahaya. Descienda, Señor Padre, en esa frontera de Elia, Beersheba, Cari Shalom, Señor Padre, Cederón, Nebo, Señor Mordejai, Señor, todos esos pueblos, Señor, todas esas familias. 1300, Señor, personas necesitan consolación del Padre eterno en Cristo Jesús, Señor. Esos 350, Señor Padre, malheridos que están, son 3300 que están en hospitales. Venga tu mano de milagros y prodigios sobre los hospitales, Señor Padre, sobre los hospitales, Señor. Y Rabajosa, Tarrabajaya, la Baconda, descienda, Padre Dios mío, sobre Jerusalén, antigua, nueva, Señor Padre Dios Santo. Tel Aviv, Señor Padre, Rosación, Peta, Jalón, Ramagalá, Señor Padre, Natania, Señor, Cesarea, Haifa, Acre, Narilla, Alto del Golán, Señor, caiga, Señor Padre Santo, y Rabajaya, Labacota, Rabasita, y Rabasacata, Rabajola, Bajoya, Sita, Rabatore, Becata, Labasita. Descienda tu libertad y tu gloria, Señor, sobre esta noche, sobre Israel, la nube de tu gloria, la nube de tu presencia, el Dios, el Alfa y el Omega. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Alfa y el Omega. Madre Dios mío, si Dios, Señor Padre, sustenta con la diestra de tu justicia, Señor, si pasares por el fuego, no te quemarás, Señor Padre. Toma el Shin Ben, el FDI, el Mossad, la Fuerza Aérea, la Armada, los supervivientes, la Fuerza Aérea, Señor Padre, los huérfanos. Esos 25.513 víctimas del terrorismo y otras naciones que han sufrido de América, todas las naciones, Señor, que han sufrido, son víctimas que han sido víctimas del terrorismo. Señor, desde muchas naciones te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Levanta, levanta, levanta. Y Rabahaya, la basita, Rabashua. Descienda tu mano poderosa en el nombre del Señor Jesucristo. Y Rabasa.
Sacatarra Bahaya, poder de Dios de Eslovenia, de Ljubljana, de esta nación. Perdona todo antisemitismo, perdona toda iniquidad de antisemitismo de estos lugares. Perdona, Señor, Madre Dios mío. Rebesata Rabahaya, Lavasota Rabahaya, descienda, bendecimos con libertad de gloria. Oh, Rabasocata Rabashua Rabacaya, poder de Dios, Señor. Padre Dios mío, Señor, te lo pedimos, Señor, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, Padre Dios mío. Señor, gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Aplauda al Señor, Padre Dios Santo. Dígale un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Dajte en aplauz Gospodu. Aplauda al Señor. Padre Dios Santo, te doy gracias, Señor, Padre Dios mío. Padre Dios Santo, te doy gracias, Señor, Padre Dios mío. Y Rabasata Rabahaya, Lavacata Rabashua, Rabacata Lavahaya. Amén. Van a aplaudir al ritmo de la... Van a aplaudir. Poskušajte po ritmu ploskati. Odlično, odlično. Amén. 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 Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Ok, lahko se usedete. Gloria a Dios. Slava Amen. Bogu. Amen. Es una maravilla Ena čudovitost, poder bendecir las cosas del Señor. da lahko prejmemo in blagoslavljamo stvari Gospoda. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias Bomo odprli naše Biblije y lo que voy a compartir en esta noche. in kar bom delil z vami v tej noči, Una iglesia en el mismo sentir con el Señor en el Espíritu. da bi postali kot ena cerkev v istem duhu z Gospodom. Y en el libro de los Hechos, In v apostolskih delih, en el capítulo 18, v poglavju 18, yo creo que dentro de los libros de los del Nuevo Testamento, mislim, da v celotni knjigi Nove zaveze, yo creo que el libro de Efesios es el más complicado. mislim, da je knjiga Efežanom bolj komplicirana. ¿Por qué? Porque de ahí salió toda una base misionera. Zakaj? Zato, ker je iz tega kot en glavni steber za vse misije. Entonces, cuando vemos el libro de los Hechos, capítulo 18, Ko vidimo od poglavju apostolskih del 18, el verso 23, v verzu 23, voy a unir el capítulo 18, el verso 23, con el 19 hasta el 7. bom združil skoraj celoten Del capítulo 18, verso 10, od poglavja 18, hasta del 23 al 28 primero. potem pa 28, ta vrstica in od tam naprej pol. Puede leerlo. Verso 23 al 28. Capítulo 18. 18. In potem, ko je tam preživel nekaj časa, je odšel in se po vrsti odpravil preko vse dežele, Galačanov in Frigije, ter krepil vse učence. Todo, 28. In v Efezu je prišel neki Jud po imenu Apolo, rojen v Aleksandriji, zgovoren človek in mogočen v pismih. Ta človek je bil poučen o Gospodovi poti, ker pa je bil v duhu goreč, je govoril in marljivo učil stvari o Gospodu, poznavajoč samo Janezov krst.
In v sinagogi je pričel pogumno govoriti, ko sta ga Prikskila in Akvila slišala, sta ga vzela k sebi in mu podrobneje pojasnila Božjo pot. In ko je bil pripravljen, da odide v Ahajo, so bratje pisali in spodbudili učence, da ga sprejmejo. Ko je prišel, je mnogo pomagal tem, ki so po milosti verovali. Kajti mogočno je prepričeval Jude in to javno ter s pismi dokazoval, da je Jezus bil Kristus. Amén. Vamos a ver esa primera parte. Bomo pogledali ta prvi del, Está hablando de Priscila y Aquila. ki govori o Priscili in Akili. Eran gente que fue preparada por el apóstol Pablo. To so bile osebe, ki jih je pripravil sam apostol Pavel. Y cuando vinieron a Corintios. In ko so prišli v Korint, Pero cuando vemos aquí, in kot vidimo tukaj, dice, había un judío como Apolos, que era una persona bastante que conocía la palabra. in ta Jud je zelo dobro poznal sveto besedo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero compartir? Kaj želim deliti? Se necesita discípulos. Se potrebuje učence. Necesitamos lo sobrenatural. Potrebujemo supernaturalno. Pero Priscila y Aquila es una simbología de una fidelidad al Señor. Vendar Priscila in Akila je samo ena prispodoba za Gospoda. De lo que conozco de Eslovenia, Da je kar poznamo v Sloveniji, voy a hablar un poco de lo que conozco. bom govoril nekaj o tem, kar poznam. Dios me ha permitido venir desde el año 2000 acá. Gospod mi je dovolil, da sem že prišel leta 2000 sem. Y el anhelo siempre de uno In želja je vedno bila, es que se levante una iglesia fiel, da se dvigne ena zvesta cerkev, se levante discípulos fieles. da se dvigne zveste učence. Porque si hay discípulos fieles, Ker če imamo zveste učence, la iglesia puede avanzar. lahko cerkev napreduje. Si no estuviera Priscila y Aquila, Če ne bi bilo Priscile in Akile, ¿quién podría hacer ese trabajo? kdo bi lahko upravljal to delo? Estuvieron bajo la bendición de Pablo. Bila sta pod blagoslovom Pavla. El carácter esloveno, Karakter Slovencev, voy a hablar directo a vuestro corazón, bom govoril direktno v naša srca. es un poco complicado que se sometáis. Es muy complicado que se sometáis. In zelo radi si kompliciramo vse. Cada uno, bueno, le pregunta a alguien, oye, ¿y tú dónde estás? In te nekdo vpraša, in ti odkje si? Y han volado por todos los lados In je bil vse posod, y aquí no han dejado buena semilla. ampak ni pustil nobenega dobrega semena. Se conocen todos los predicadores, Poznajo se vsi pridigari, pero no hay fidelidad en los mismos eslovenos. ampak ni iste zvestobe v samih srcih Los que ya Slovencev. son, los que son fieles, gloria a Dios. Tisti, ki so zvesti, slava Bogu. Pero Dios quiere discípulos fieles. Ampak Bog želi zveste učence. Imagínense por qué. Zakaj? Imagínense, Priscila y Predstavljajte si, Aquila, Priscila in Akila, lo que vemos, kar vidimo, estaban sirviéndole al Señor. sta služila Gospodu. Y vino Apolos, In je prišel Apolo y vamos a in verlo bomo para pogledali, que nos entendamos. da zato, da bomo lažje razumeli. ¿Sabe que la fidelidad corta los virus? A veste, da zvestoba prežene virus Corta muchas cosas. in odreže lahko tudi veliko drugih stvari. Protege a la iglesia Zaščiti cerkev y también ¿qué hace? in hkrati ostaja. Le da crecimiento In da rast. y se puede enviar gente. In se lahko pošilja ljudi. Se lahko pošilja ljudi. Vamos a verlo. Amén. Dice el 23. Pravi Después de esto 23. allí, algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galicia, Franquilia, confirmando a todos los discípulos. El 24. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Bog, ki je ustvaril vesolje in zemljo, vse, kar je v njem, on, ki je neba in zemlje gospodar, ne domuje v svetiščih, ki je izgradila človeška roka. On sploh ne potrebuje, da bi mu stregle človeške roke, temveč sam vsem daje življenje in dihanje in vse.
sabía palabra, Poznal je besedo, pero tenía un problema. ampak imel en problem. Y vamos a verlo. Dice el 25. Pravi v 25, Y estaba así 18, instruido. 25. Dice el 25, y este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Medtem ko je v Efes prišel Jud, ki mu je bilo ime Apolo in je bil porodu iz Aleksandrije, bil izobražen in dobro izveden v svetih spisih. Tudi z gospodovim naukom je bil seznanjen poln navdušenja, je govoril natančno, pripovedoval o Jezusu, vendar je poznal samo Janezov krst. Solamente conocía el bautismo, la doctrina de Juan. Poznal je samo doktrino Janeza, Cuando no hay unidad ko ni neke y celote cuando no somos discípulos, in ko nismo učenci. tenemos muchos virus. Imamo veliko virusov. Solo no podemos hacer esta obra. Sami ne moremo delati v tem Cada delu. uno que está sentado aquí Vsak izmed vas, ki je danes sedeč tukaj, tiene una responsabilidad ante el Señor. ima eno odgovornost pred Bogom. Y el problema de Apolos In problem v Apolota es que solamente creía en el bautismo de Juan. je ta, da je samo preprosto verjel v samo krst Janeza. Faltaba la otra parte de Juan Manjkala mu je druga stran Janeza. y del capítulo 3 de Mateo. In kar pravi v poglavju Mateja 3, El fuego del Espíritu Santo. ogenj svetega duha. Alguien tenía que ayudarlos. Nekdo jim je mogel pomagati. Tenía mucho fervor. Je imel veliko gorečnost, Podemos conocer la Biblia, zelo dobro je poznal svetopismo, pero tenemos que hacernos discípulos unos a otros. ampak moramo delati učence enemu drugmu. ¿Por qué? Zakaj? Porque es la única forma de conquistar una nación. Ker je to edini način, da se osvoji ena nacija. Pablo los había enviado. Pavel jih je poslal, Estaban en Éfeso, bila sta v Efezu, estuvieron en Corintio. bila sta v Korintu, Cuando alguien es enviado, in ko jih je nekdo poslal, eso es como una gloria. je to kot ena slava. Es como la nube de Dios con Israel, Je tako oblak nad Izraelom. que vas a ver maravillas. Boš videl čudovite stvari. Muchos que están aquí Veliko izmed vas, ki ste tu, tenéis llamados poderosos, vas bojo klicali mogočni, pero solos ampak sami no podéis hacer el ne trabajo. boste mogli nič narediti. Podemos hablar en lengua solos Lahko govorimo sami o jezikih, y podemos cantar lahko pojemo, y te puedes ir para tu casa, lahko greš domov. pero una cosecha Ampak iz besed v dejanja solamente se gana con discípulos. se samo na takšen način pridobiva učence. Dios llamó a tres cosas a la iglesia: Bog je poslal 3 stvari cerkvi. a ganar almas, Pridobiva duše, discipular učiti y enviar. in pošiljati. Esa es la gran comisión. To je celota Y eso es lo que necesitamos en estos países. in to je, kar potrebujemo v vseh narodih. Pablo no podría hacer ese trabajo Pavel sam ni mogel upravljati tega dela, si él no tuviera a Priscila y Aquila. če ne bi imel Prisile in Akile. Ellos vinieron de una persecución de Italia. Ona dva sta pribežala zaradi preganjanja iz Italije. Dios permitió todo eso. Gospod je dovolil, da so se vse te stvari zgodile. También hacían el trabajo de las tiendas. In še vedno je šival šotore. Pero entre todo eso los iba formando Ampak znotraj vsega tega se ga je Gospod formiral en todas las áreas. na vseh področjih. Y mire lo que sucede. In poglejte, kaj se zgodi. Tenga en cuenta, podemos hablar claramente. Lahko govorimo jasno. Apolos era un fuera de serie, un maestro. Pavl izstopa iz cele slike, on je bil Apolos. mojster. Apolos. Apollo. Je bil mojster, on izstopa iz cele Un slike. teólogo. On je bil idealen teolog. Hay teólogos llenos del Espíritu Santo. In še povrhu teolog poln svetega duha. Pero hay otros que háganme el favor, Ampak kdo mu je naredil uslugo? que toca ayudarles. Kar zadeva vse nas, da si pomagamo. Cuando hay discípulos Ko smo učenci, dentro de la visión de Dios znotraj same vizije y dentro del Gospoda reino de Dios, in znotraj Božjega kraljestva, hay la autoridad znotraj tam je avtoriteta, de edificar a otros. zato da izgrajujemo druge.
ve las situaciones v situacijah y los pastores y los todos in kot pastori in celotne cerkve se preocupan se skrbijo para edificar. za izgradnjo. Mire lo que sucede en el 26. Kaj se zgodi v 26. Era solamente la doctrina de Juan el Bautismo que conocía Apolos. On je poznal samo krst Janeza. A veces tenemos tanta pasión de seguir al Señor, Včasih imamo tako strast, da bi sledili Gospoda, pero no nos queremos someter. ampak se nočemo podvreči avtoriteti. Y es duro, In je boleče, trdo. porque es una cultura donde queremos ver, Včasih je ena točka, ki je sploh nočemo videti. queremos ir a nuestro ritmo, Hočemo iti po svojem ritmu. y la iglesia la utilizamos solamente para los eventos. In cerkev uporabljamo samo za dogodke. Dios necesita discípulos. Gospod potrebuje učence. No importa la edad que tengas, Tvoja starost ni pomembna. Dios necesita discípulos. Bog potrebuje učence. Gente que ame al Señor Ljudi, ki ljubijo y Gospoda que quiera formar discípulos. in ki želijo delati nove učence. Dice el siguiente verso. Pravi v naslednjem verzu. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Začel je pogumno oznanjati v shodnici. Priskila in Akvila sta ga slišala, ga povabila k sebi in mu še podrobneje razložila Božji nauk. ¿Qué era el camino del Señor? Kaj je Božja pot? Apolos conocía escritura, Apolo je poznal spise las cosas del Espíritu Santo. in zlasti stvari Svetega Duha. No estaba lleno del Espíritu Vendar ni Santo, bil poln Svetega Duha. porque la doctrina de Juan Zato, ker doktrina Janeza solamente hablaba de arrepentimiento. govori samo o spokoritvi. Eso es como cuando una persona le comparte en el autobús a alguien To je tako, da bi sedel z nekom v avtobusu, pa bi delil nek dogodek z njim y recibe al Señor in bi sprejel, on rečemo, Gospoda, y lo deja así. pa bi ga popustil tam pa. Mientras que si lo sigues, Zdaj, če dejansko slediš, le pides el teléfono boš vsaj prosil za njegov o el številko, email, ne vem, mail, lo que sea necesario karkoli je potrebno, para poder disipularlo. zato da ga lahko učiš, vodiš. ¿Quién hizo ese trabajo? Kdo je upravljal to delo? Priscila. Prisila. Lo cogió, Priscila fue la que lo escuchó. Prisila je bil tako, jih je slišal. Cuando preguntan por mi esposa Ko so me sprašvali za mojo ženo, o le preguntan a mi esposa por ali pa mí, vprašajo mojo ženo o meni, siempre vamos a poner Priscila y Aquila. bom dal isti primer, ko sta Prisila in Akila. Cuando pregunto por el hermano Clemen, Ko vprašam po bratu Klemenu, ¿cómo está la hermana Carol? kak je moja sestra Karol. Los dos no pueden estar separados. Ona dva ne morata biti enostavno ločena. Van los dos Morata biti para, oba, para formar discípulos. zato da lahko delata nove učence. Uno para hacer una cosa En lahko dela eno stvar, o otra cosa. ona pa druge. ¿Y qué fue lo que hizo Priscila? In kaj je naredil Prisila? Y por eso en el capítulo 19 In zato v poglavju 19 vamos a ver cómo se destapa más el error. bomo bolj razvidno videli, kje se zgodijo napake. Pero ya fue prácticamente Pablo. Ampak je bil praktično Pavel tisti, Pero en este caso, v tem primeru, lo que había recibido de gracia Priscila y Aquila, kar sta Prisila in Akila prejela po milosti, lo estaban transmitiendo a un teólogo, sta predajala v bistvu enemu teologu. a un hombre que sabía mucha palabra Človek, ki je poznal zelo veliko y le besede, faltaba la vida del Espíritu. ampak mu je manjko življenje samega El duha. apóstol Pablo dice ser llenos del Espíritu In Santo. apostol Pavel pravi, bodite polni Svetega Duha. Todos estos días, todo el día se ha hablado de la llenura del Espíritu Santo. V teh dneh govorimo samo o polnosti Svetega Pero Duha. claro, ser lleno del Espíritu Santo In biti poln Svetega Duha es para ser discípulos. je zato, da delamo nove učence. Esa es la gran comisión. To je nagrada nad Tú nagradami. lleno del Espíritu Da si Santo, poln Svetega Duha. te sientas en un restaurante
da se počutiš, kot da restauriraš Y Dios te nekaj. habla, In te Gospod govori, háblale a esa persona govori eni osebi y le hablas. in ti govoriš. Pero tienes que saber Ampak se mora que zavedati, vas a ayudarlo a discipular. da mu moraš tudi pol naprej pomagati. O lo naučiti. vas a traer a la iglesia Ali ga boš pripeljal v cerkev, para que se discipularlo. zato da bojo lahko učenci rasli. Ha salido muchos vientos Lahko pride veliko nevih y muchas vetrov, doctrinas en el evangelismo. ali pa veliko doktrin v sami evangelizaciji. Reciban al Señor Sprejmete Gospoda, y no volvemos a saber más de ellos. pa ne rabimo več vedeti pol za njih. Ne? Y eso no es la función. In to ni naša funkcija. Por eso, en el caso de Apolos, Zato v primeru Apolota era una doctrina je bila ena doktrina, que creían en el bautismo nomás de agua. ki je verjela samo v kar z vodo. Y sucede ahora también. In to se dogaja tudi danes. Hay gente que cree en los dones, Imaš folk, ko verjame v hay done, otros que creen en que no Darove. se habla en lenguas, imaš ene, ko verjamejo, da se da govoriti hay o otros que jezikih, no. eni ne, Respetamos, spoštujemo, aman al Señor. eni vsi ljubijo Gospoda. ¿Sabe qué hizo Priscila? A veste, kaj je naredil Priscila? Respetar a Apolo. Spoštoval je Apola Y lo cogió con mucha sabiduría. in ga je sprejel z vso modrostjo. Lo instruyó. Ga je La inštruiral. palabra instruir Sama beseda inštruirati es enseñar, je v bistvu poučevati, es completar algo que le falta je dopolnjevati nekaj, kar manjka, para poder seguir. zato da lahko nadaljujemo. Eso fue su trabajo. In to je bil njegovo delo, Un trabajo de una mujer. delo ene ženske, Bueno, está también su esposo ahí, Lada je njen mož tam, pero todo un apoyo ampak potrebna je podpora del Señor, od Gospoda de todo el trabajo que había hecho el apóstol Pablo, za vso delo, ki ga je naredil sam apostol Pavel. y ahora se estaba viendo instrucciones. In zdaj bomo videli vse inštrukcije. Necesitamos una iglesia fuerte Potrebujemo eno močno, mogočno cerkev, en medio de tantos vientos que se están moviendo. ker v tem trenutku po vseh teh nevihtah, vetrovih, ki se predstavljajo, Cuando vino la pandemia, ko je prišla pandemija COVID-a, gloria a Dios, porque los que pudieron ver las predicaciones, slava Gospodu za vse te ljudi, ki so lahko kljub pandemiji gledali videe, pero muchos se acostumbraron a las predicaciones de YouTube ampak mnogi izmed njih so se navadili na pridige preko YouTubea y ya cogieron una doctrina. in že imajo neko svojo doktrino. No volvemos a la iglesia. Ne bomo se več vrnili v cerkev. Suficiente con YouTube. Dosti imam YouTube. No reemplaza lo presencial. Ni jim dovolj to osnovno, enostavno. El Señor quiere una iglesia presencial. In Gospod želi eno cerkev, ki je možno predstaviti. Priscila y Aquila era presencial. Ona dva sta bila predstavljiva. Estaban haciendo presencia del Evangelio. Ona dva sta predstavljala v bistvu samo esenco evangelija. Vamos a ver el siguiente verso, Poglejmo v naslednjem verzu, el 27. 27. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, llegando a él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Začel je pogumno oznanjati vzhodni, ko je nameraval odpotovati v Ahajo, so ga bratje spodbujali in pisali učencem, naj ga prijazno sprejmejo. Prišel je tja in po božji milosti vernikom veliko koristil. ¿Qué hicieron? Kaj so naredili? Lo instruyeron So ga sprejeli y lo enviaron, in so ga poslali. lo recomendaron. So ga priporočili. Yo la primera vez que estuve en Eslovenia Prvič, ko sem bil v Sloveniji, fue en Ljubljana, je bila tukaj v Ljubljani. en una casa de un anciano, V hiši enega izmed starešin, ya se fue con el Señor, zdaj je že pri Gospodu. y después ya conocí a los hermanos, los pastores, hermano Clemen y a otros. In kasneje, ko sem spoznal ostale brate Klemena, Denisa, ostale, Íbamos para misión a Croacia. smo šli na misijo na Hrvaško. Había terminado la guerra 4 años antes
Vojna se je končala 4 leta predtem y las cosas estaban un poco complicadas. in stvari so bile še vedno zelo komplicirane. Yo les voy a contar mi historia. Zdaj vam bom mal približno povedal svojo zgodovino. Bueno, yo andaba, siempre ando en equipo, Vedno hodim v ekipi, pero ahí venía un holandés. je pa prišel en Nizozemec. Yo tenía en ese momento pasaporte colombiano. In v tem trenutku sem sam imel kolumbijski potni list. Claro. Cuando llegué a migración en Croacia, In ko sem prišel po milosti na Hrvaško, un holandés y un colombiano, en Nizozemec pa en Kolumbic, esto no es la mejor influencia. mislim, to ni bil gleš najboljši Pero predstavitev. estamos en el Señor Smo rekli, gospod, y un policía bien alto. in en zelo visok policaj, Dice, ¿vosotros qué venís a hacer aquí? ko sta mi dva prišla sem delati. Venimos a predicar el Evangelio. Prišla smo pridigati v evangeliju. ¿Un colombiano y un holandés? En Kolumbijanc pa Nizozemec. Y entonces mi mano holandés, mi compañero, In en moj prijatelj llegó y sacó la Biblia. je potegnil ven Biblijo Mire, esto es lo que vamos a predicar. in o tem bomo pridigali. El policía se asustó. Policaj se je ustrašil. Queremos bendecir esta nación. Želimo blagosloviti ta narod. Solamente queremos venir a bendecir. Enostavno smo samo prišli, da blagoslavljamo. Le cambió todo el semblante. In cel se je spremenil, začel se je tresti. Acostumbrados a escuchar tanta tensión. Navajen je bil poslušati s tako intenzivnostjo Y stvari. viene un holandés y un colombiano In pride ta en Nizozemec pa Kolumbic y a decir que vas a bendecir a la gente. in pravita, da bosta blagoslovala narod. Y le mostramos todos los contactos que teníamos, Pokažemo vse kontakte ljudi, ki jih imamo, los pastores que nos habían invitado. od pastorjev, ki so nas sploh povabili. Y pues lo investigaron No, in oni so to vse preverili. y dijo, esto no lo voy a comprender. Ne, jaz tega ne razumem. Y entonces le dijimos, Cristo te ama. Jezus te ljubi. Y el hombre quedó Y muy Gospod- impactado In ta policaj y fue una aventura. je bila ena aventura, Cuando eres discípulo, ker ko si učenec, siempre va a haber aventuras buenas. bo vedno veliko dobrih Y avantur. más cuando te envían. Sploh, ko te pošljajo. Aquí dice la palabra In tukaj pravi beseda, que lo recomendaron, lo animaron. so ga priporočili, so ga animirali. No importa tu llamado que tengas, Ni pomemben klic, ki ga imaš ti. pero necesitamos gente que anime, Potrebujemo ljudi, ki animira. que apoyen lo que tenga que apoyar. Da podpiraš, kar moreš podpirati. Tranquilo, no les voy a tocar las cuentas bancarias, nada, tranquilo. Brez skrbi, ne bom se bančnega računa dotikal. No vendo nada ni compro nada, Nič ne tranquilos. prodajam, pa nič ne Pero- bom kupil. Sé que sois fieles, Ampak vem, da ste zvesti. pero hay muchos talentos en vosotros Ampak je ogromno talentov znotraj samih que vas. tenéis que ponerlos bajo la mano de Dios. Ampak jih morate izpodriniti Božji Primero roki. bajo la mano de Dios Ker v Božjih roki y después en la iglesia, potem pride tudi k cerkvi. para que podáis producir Zato, da boste lahko končno začeli y producirati. poder saber, este es un hijo espiritual, In da boste poznani kot, evo, ta je sin duhovni. este que estaba hecho polvo, Iz tega, ko je bil prah lo vi en la calle in ko sem ga videl na ulici y lo ayudé, in smo y lo pomagali. ayudé, In smo y lo pomagali. instruí In sem ga izučil. para poder, Zato, da zmore más de 30 y pico de años, več kot 30 let. sigo siendo el milagro de Dios. Še vedno gledam čudeže Boga in tudi sam sem. Pero como el milagro es para Dios, Ker je moj čudež za Boga, no es para nosotros, ni sam za nas, sino para Dios, je za Boga. todos los días toca darle gloria al Señor. Je to, kar me zadeva, da dajem cele dneve slavo Bogu. Algo que decía el siervo de Dios, Kar pravi služabnik Gospoda. la mano de Dios está ahí. Božja roka je tam. Y si la mano de Dios está ahí, In če je Božja roka tam, kjer je njegov služabnik, tú tienes que dejar que Dios desarrolle lo que tienes que desarrollar. moramo pustiti, da Gospod razvija, kar razvija. z Pero nami. necesitas a alguien In potrebujemo vsi o nekoga, necesitas gente potrebujemo ljudi, que te instruya. da te inštruirajo. Es mejor ser discípulo Biti je najboljši učenec, porque así va con gloria. ker tako boš potoval dejansko v slavo.
y lo enviaron. Vamos a ver el in so jih verso. poslali. Gremo pogledati naslednji vers. Y queriendo él pasar acá, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieron. Llegando allá, le fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. Po teh besedah so se dali krstiti v ime Gospoda Jezusa. Pavel je nanje položil roke in nanje je prišel Sveti Duh. Govorili so v tujih jezikih in prerokovali. Si- Cuando uno viene a la casa del hermano Clemen, Ko pride nekdo v hišo brata Klemena, ve todos los procesos de la bendición vidi celoten proces blagoslova, en todos los tiempos. ampak vseh časov. ¿Por qué digo esto? Zakaj pravim to? Porque un discípulo tiene que someterse Zato, ker en učenec se more podvršiti, según las circunstancias ne glede na okoliščine. que se presenten para servir a Dios. Zato, da se predstaviš, da si služabnik najvišjega. Si vamos a jugar a negociar, Če bomo mi nekaj poskušali barantati, no hay nada que hacer. nimamo kaj narediti. Nada. Con el ser discípulo no se negocia. Če si učenec, v biti učenec ne obstaja posla. Y Dios no le dio oportunidad a Priscila y Aquila negociar. Ampak Gospod je dal Prisili in Akili celo možnost, da sta Una poslovala. persecución eno preganjanje, y una apatica para afuera, rápido. pa eno brco v rit, pa gremo hiter. Eso fue lo que sucedió. Ja, to se je zgodilo. En mi caso, V mojem primeru, yo venía por un año jaz sem prišel sem za eno leto y con todas las locuras que veía aquí en Europa, in z vso norostjo, ki se je odvijala v Evropi, yo les decía a los españoles, jaz sem pravil Špancom, pero vosotros no ayunáis, kaj vi se ne postite, vosotros no intercedéis. vi ne posredujete. Las iglesias no eran muy grandes. Niso bile velike cerkve. Y el pastor que nos casó In pastor, ki naj je poročil, tenía un local je imel en prostor, que nos visitaba mucho la policía. v katerega ga je zelo pogosto obiskovala policija. Y claro, tanto que lo cerrábamos, In ravno ko smo zapirali, eso terminamos con las camisas llenas de agua. to ko smo končali, smo bili, majice so bile prepolne znoja. Y él me invitó a estar en su casa. In on me je povabil, naj pridem v njegovo hišo. Empecé a ministrar en la iglesia. Ko smo končali služiti cerkvi, Le dijo, ¿sabes que vas a tener un local? veš, da boš imel en prostor, lokal. Dijo, no, no digas eso. Ne mi tega govoriti. Eso es solamente en América y Latinoamérica. To je samo v Latinski Ameriki in Ameriki. Le dije, vas a tenerlo. Boš imel. Al poco tiempo V kratkem času tenían un local 400 metros cuadrados, smo imeli lokal velik 400 pa nekaj kvadratnih metrov. arriba y abajo. Zgoraj in spodaj. Y empezó a crecer la obra. In je začela rasti Pero sama, alguien tenía que hacer, instruir, ampak nekdo je mogel začeti inštruirati. sea en el don o en el ministerio que Dios te hubiera llamado. Ni važno, ali je v daru, v talentu ali pa v ministeriju, ki ti ga bo Pero Gospod dal. cuando eres enviado, Ampak ko boš poslan, eres če de si, gran provecho. je to za velik izkoristek, blagoslov. Donde quiera que vayas, Kamorkoli boš šel, eres de bendición. boš za blagoslov. El verso, siguiente verso, V naslednjem verzu, 28. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando las escrituras que Jesús era el Cristo. Na to je šel v shodnico tam, kjer je kakšne 3 mesece pogumno razpravljal. Ne, po teh besedah so se dali krstiti. Ne, 29. Mírenlo. Kaj ti mogočno je prepričeval Jude in to javnost ter s pismi dokazoval, da je Jezus bil Kristus. Ya estaba completo. Je bil kompleten. Sí. Ya podía ser la obra de Dios. To bi lahko bila Božje delo. To je Božje delo. Estaba en bendición. Bil je v blagoslovu Y eso le abrió puertas. in to mu je dejansko odprl vrata. Vamos a seguir a Hechos. Ok, bomo nadaljevali v apostolskih delih. El 19, 19, del verso 1 al 7. od 1 do 7. Quiero que lo leáis. Želim, da preberete. Aquí es el apóstol Pablo Tukaj je apostol Pavel
con el mismo problema, z istim problemom, pero no era uno, ni bil samo en, eran 12 bilo jih je 12. dentro de la Biblia Znotraj Biblije y en el Nuevo Testamento. in samega nove zaveze Hay 4 moveres de Dios, so štiri poteze velike Boga, del Espíritu Santo. ki so od Svetega Duha. El capítulo 2 V poglavju 2 para los judíos, za Jude, el capítulo 8 in v poglavju 8 para los samaritanos, za Američane, el capítulo 10 v poglavju 10, verzu 10, a los gentiles poganom, se pravi nam, y en Efesios Efežanom, vemos algo radical. pa vidimo nekaj radikalnega. Es el cuarto mover del Espíritu Santo. Ta moč, kako se Sveti Duh giba, Hay 4, so štiri. pero el de Éfeso, Ampak v Efezu toda esa gente vsi ti ljudje pudieron formar una plataforma misionera so v bistvu predstavljali celotno platformo za bodoče misionarje. Pablo llegó a una ciudad Pavel je prišel v eno mesto, que tenía más de 50 dioses, ki je imela več kot 200 bogov. fuera de la Diana, To je bilo vse posod. y había brujería, Bilo je čarovništva, y había espiritismo, bilo je spiritualizma, había de todo ahí. bilo je vsega tam. Y entra el apóstol Pablo In stopi apostol Pavel y lo primero que se encuentra, in prvo stvar, ko vidi, la doctrina de Juan el Bautista. vidi doktrino Janeza Krstnika. Vamos a verlo. No, poglejmo. Del 1 al 7. Pueden leerlo. Od 1 do 7. Medtem ko se je Apolo mudil v Korintu, se je Pavel prepotoval kraj v notranjosti in prišel v Efes. Tam je našel nekaj učencev in jih vprašal, ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni. Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh, so odvrnili učenci. In vprašal jih je, kaj ste bili tedaj krščeni? V Janezovem krstu, so odgovorili. Pavel pa je rekel, Janez je delil krste pokorje in ljudem govoril, naj verujejo v tistega, ki pride za njim. To je v Jezusa. Po teh besedah so se dali krstiti v ime Gospoda Jezusa. Pavel je na nje položil roke in nad nje je prišel Sveti Duh. Govorili so v tujih jezikih in prerokovali. Bilo je vsega skupaj kakih 12 mož. Tremendo. Zelo mogočno. Habla todo completo. Pove v celoto. Vemos el verso 1. Vidimo v verzu 1. Aconteció que entre tanto que Apolos en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando ciertos discípulos. Tam je našel nekaj učencev. No eran discípulos. Ne sam učence. No, tenían una doctrina. Imeli so eno doktrino. Un discípulo era como Apolo, ya formado. En učenec je lahko tako Apolo, že izoblikovan. Como Priscila, como kot Aquila. Priscila, kot Akila. Que podían representar el Evangelio Da je zmožen predstavljati sam evangelij. en las Escrituras. In v spisih, Y puede venir quien venga. in lahko pride kdorkoli hoče. Esto dice la palabra. To pravi beseda. Esto es lo que dice la palabra con su espíritu. To, kar pravi beseda v njegovem duhu. Y dice, ciertos discípulos, In nekateri učenci, como dice, no eran discípulos. tako da bi rekel, da niso bili učenci. Verso 2. V verzu 2. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tam je našel nekaj učencev in jih vprašal, ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni. Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh, so odvrnili. Ni siquiera me habían oído del Espíritu Santo. Niti niso slišali za Svetega Duha. El verso 3. V verzu 3. Entonces dijo, ¿qué pues fuiste bautizado? Y le dijeron, en el bautismo de Juan. V kaj ste bili tedaj krščeni? V Janezovem krstu. El mismo problema de Apolos. Isti problem kot Apolo. Esto eran 12 Bilo jih je 12, que necesitaban ayuda. ki so potrebovali pomoč.
Uno de los problemas que hay aquí en Europa En od glavnih problemov, ki se nahaja tu v Evropi, es que la gente quiere ir a su ritmo da hoče narod iti z nekim svojim ritmom y no quieren ser discípulos. in noče biti učenec. Lo puedo hablar con autoridad. Lahko vam govorim z avtoriteto. Tengo pastores jóvenes Imam mlade pastorje y para formar discípulos in da oblikuješ lahko ne učence, se toma años. so potrebna leta. En Latinoamérica V Latinski Ameriki haces un proceso muy rápido. je pa en proces, ko je zelo hiter. Dice, te dan un discipulado, primer discipulado, To prvo te dajo kot 3 enega meses. učenca, 3 mesece, el segundo discipulado drugega y después y para ir sirviendo al Señor in služiš Gospoda con 6, 7 discipulados. za enih 60 Es učencev. como si ya estuvieras en una escuela bíblica Ti zdaj izgleda, kot da vodi samo eno biblično šolo. y te dicen, oye, sacúdate y dé frutos. In ti pravijo, dej, kje so sadovi? Dice el verso 3, Govori v verzu 4, 3, perdón. 4, pardon. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo a Pablo y al pueblo que creyese en aquel que vendría después de esto. Esto es Jesucristo. Janez je delil krst pokore in ljudem govoril, naj verujejo v tistega, ki pride za njim. To je v Jezusa. Po teh besedah so se dali krstiti v Gospodovo ime. ¿Qué creemos? Kaj si želimo? Es mi pregunta a vosotros. Je moje vprašanje za vas. ¿En qué creemos? V kaj verjamemo? ¿Está funcionando? A to, kar verjamemo, funkcionira ¿Está dejansko? formándose discípulos? A oblikuje učence? ¿Se está haciendo la gran comisión? Se občuti ta nagrada, poslanstvo? Veliko poslanstvo. ¿Se está haciendo? Se dela? ¿Somos fieles a la visión de Dios? Smo dejansko zvesti viziji Boga. Priscila y Aquila Priscila in Akila, fueron fieles a la visión que Dios le dio a Pablo. ona dva sta bila zvesta viziji, ki jo je Bog dal Pavlu. Y sobre eso se movieron. In skozi to sta se premikala. Y Pablo se siguió moviendo en eso. In Pavel je skozi se gibal v tem. Éfeso V Efezu fue la plataforma misionera je bila ena platforma za misionarje, para abrir lo que son las iglesias en Asia Central. za vse te cerkve, ki bojo nastale. Fue duro. Bilo je trdo, Era el poder de Dios. bila je Božja moč, Era la gloria de Dios. bila je slava Boga, Pero así también había muchas batallas. ampak istočasno je bilo pa ogromno bitk. Un discípulo se tiene que acostumbrar En učenec se mora naučiti, por la fuerza de Dios, da pomoči Boga, por la gloria de su espíritu, da poslavi njegovega a duha, pasar de todo da ne glede na vse y mirar a lo que Dios ha llamado a Eslovenia in da gledamo na to, kar je Bog hoče narediti v Sloveniji y a su iglesia. in v svoji cerkvi. Dice el siguiente versículo. Pravi naslednji vers. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ko so to slišali, so se dali krstiti v ime Jezusa. Y el verso 6. In v verzu 6. Y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pavel je nanje položil roke in nad nje je prišel Sveti Duh. Govorili so o tujih jezikih in prerokovali. Yo no entendí mucho lo que dijo el hermano Clemen cuando oramos por la gente en lenguas. Jaz osebno nisem ogromno razumel, kaj je brat Klemen molil, ko se je molil, Pero entendí en el Espíritu. ampak sem pa razumel v duhu. ¿Tú qué has sentido? Sem to občutil ¿Cómo es esto? kot to. Otros dijeron, no, no pasó nada. Ne, nič se ni zgodilo. No es cuestión del Espíritu Santo. Ni vprašanje ali pa dvomo v Svetem Duhu, Es la disposición del corazón. ampak je kako mi predstavimo, ponudimo srce. Estos 12 discípulos, In teh 12 učencev, presunta discípulos, predpostavljamo, da so učenci, fueron muy sinceros so bili zelo iskreni en la presencia del v Señor prisotnosti Boga y con el apóstol Pablo. in z apostol Pavlom. No sabemos nada del Espíritu Santo. Ne vemo ničesar o Svetem Duhu. Nada. Nič.
Nos bautizaron el bautismo de Juan. So nas krstili v Janezovem krstu. Y Pablo le dijo, arrepentimiento. Spokorite se. Hay algo que dice en Marcos, Je nekaj, kar pravi Marko en el capítulo 1, v poglavju el 1, verso 14 y 15. v poglavju 14 pa 15. El Señor Jesucristo habla del arrepentimiento, Gospod Jezus Kristus govori o spokoritvi, pero también habla ampak tudi govori, de creer da je treba verjeti y vivir. in živeti. Esos son discípulos. To so učenci. No somos perfectos, Nismo popolni. ni somos la cuarta maravilla después de la Trinidad. Niti nismo četrtina neskončnosti. Pero estamos en proceso. Ampak smo v procesu. Yo prefiero antes de ser profeta ser discípulo, Jaz bi pred tem, da sem prerok, kraj bil učenec. porque ser discípulo Zato, ker ko si es učenec, someterse al Señor se podvržeš Gospodu y que haga lo que quiera. in on dela, kaj dela. Cuando te dicen que te presentan como profeta, Ampak, ko te pa enkrat predstavijo kot preroka, es una carga, diga pol Señor. je pa to ena ¿Y ahora qué voy a decir? odgovornost in kaj bom zdaj? Claro, es el peso que Dios ha puesto en mi vida. In kaj je ta teža, ko je Gospod postavil moje življenje? La primera vez que escuché la palabra profeta, In prvič, ko sem slišal besedo prerok, estaba prácticamente saliendo de las drogas. sem praktično prišel ven iz drog. Estaba loco. Bil sem nor. Yo fui a una iglesia porque me llevó un amigo Šel sem v eno cerkev, ker me je en prijatelj poklical, y yo estaba destruido físicamente. ampak fizično sem bil pa uničen. Y allá el pastor llamó, In tam je pastor govoril, y no, y fue que no me llamó, fue que fue al lugar donde yo estaba sentado. ne, v bistvu me sploh ni poklical, on je kar prišel tja do mene. Y me dijo, tú, In mi je rekel, y ti, fue y me sacó de allá. me je zvlekel ven. ¡Jo! Eso se alborotó una demoniera In se je iz mene usul vse slabo. y empezó a orar por mí. Je začel moliti za mene Después de que oró in kasneje, ko je nehal moliti y recibí al Señor, in ko sem sprejel Gospoda, empezó a profetizar. sem začel prerokovati. Va a ser un profeta para las naciones. Bo še en prerok za Y nacije. no tenía nada. Nisem imel nič. Estaba durmiendo casi en las calles. Kar na ulici sem spal. Y yo decía, Señor, yo no le paré bola. Me sonó a chino eso, todo eso. Meni je bilo to vse skratko kitajščina. Pero él empezó a hablar del discípulo. Ampak on je začel govoriti v učencu. Antes de toda cosa, Predvsem, seas un buen discípulo. bodi dober učenec. Y empezaron así. In začeli so tako. Dice el verso 7. Pravi v verzu 7. Y eran por todos 12 hombres. In bilo je vsega skupaj 12 mož. En el capítulo 18, V poglavju 18 Dios utiliza a Priscila y Aquila. uporabi Gospod Prisilo in Akilo. Y fue Priscila. In bil je Prisila. Aquila lo estaba respaldando a Priscila. In Akila je samo podpiral. Aquí en el Aquila. capítulo 19 Ampak tukaj v poglavju 19 se completó toda una obra de discipulado. se je pa končala en skupek celotnega dela. Y de ahí empezó una plataforma In od tam je začela neka platforma. en la iglesia de Éfeso. In v bistvu začetek same cerkve v Efezu. Pablo duró 3 meses Pavel je bil tam 3 mesece. tratando de convencer a los judíos. Poskušal je prepričati Jude. Mira esto es así. Poglejte, to je tako. Le entraba por aquí Je prišel y sem le salía por acá. in so ga poslali tja. Y dijo, pues vamos a alquilar un lugar. No, pa bomo najdli en prostor. No sé cuánto pagaría, Ne vem, koliko bo koštal, pero la escuela de Tirano. ampak šola je... Tirano. Se llama Tirano. To je Tiranova šola. Y claro, los cultos los hacían en ciertas horas. In to se je vse skupaj nastalo v nekaj urah. ¿Por qué? Zakaj? Por el calor. Zaradi vročine. Tú haces un culto a las 3 de la tarde en España Če si ti kdaj bil ob 3 popoldan v Španiji, con 43 grados de temperatura, pri 43 stopinjah Celzija, sin calefacción, brez klime, sin ventilador, brez ventilatorja, muy poca gente te va a ir a ese culto. verjamem, da bo zelo malo ljudi poskusilo to.
Si lo llevas, lo pones a las 7 de la noche, Če bi dal pa to ob 7 zvečer, es más fácil. je pa bolj enostavno. Pablo buscó mover una plataforma Pavel je želel predstavljati in je iskal to con esos platformo. 12 discípulos, ya eran discípulos. Vendar s temi 12 učenci, ki so že bili učenci, Mañana voy a continuar jutri bom nadaljeval los siguientes versículos. z naslednjimi verzi. Sé que amáis al Señor Jaz vem, da ljubite Gospoda y queréis ver avivamiento, in želite videti revival, queréis ver lo sobrenatural. želite videti supernaturalno. Yo veo a Elías y a Eliseo. In isto, ko je rekel Elizeju, Elijas Representa la iglesia en el cielo. ga je predstavil cerkvi v nebesih. Y Eliseo Ampak Elizej representa la iglesia en la tierra. predstavlja pa cerkev, ki je na zemlji. Pero fue discípulo. Ampak je bil učenec, Fue discípulo de Elías, bil je učenec Elije. llevando la maleta Še kufre mu je nosil para todos los lados. po vseh koncih in krajih. No tenía ninguna necesidad, Ni imel niti ene same potrebe. nada. Nič. Era un hombre que manejaba dinero, Bil je en tip, ko je vodil denar. pero Dios lo llamó, Ampak Bog ga je poklical, lo tocó se ga je dotaknil. y empezó a ser discípulo de Elías. In je začel delati iz njega učenca. Elije. 10 años. 10 let. Amén. Amen. Están así como bravos conmigo. Ste neki prestrašeni. Es lo que necesitamos. To je to, kar potrebujemo. No sé dónde Dios te ha puesto, Jaz ne vem, kam te je Gospod postavil, pero necesitamos gente fiel. ampak potrebujemo ljudi zvestega srca. No es para nosotros, Ne sam za nas, es para que avance el reino de Dios. je zato, da se kraljestvo Božje širi. No importa tu situación, Ni pomembna tvoja pero cuando nos situacija. ponemos en sus manos, Ampak ko postavimo vse v njegove roke, Él nos va perfeccionando, bo on ta, ki bo šel perfekcionirati zadevo paso a paso korak za korakom. y bajo su gloria. Ampak vse za njegovo slavo. ¿Queremos ser discípulos? Hočemo biti učenci? ¿Se lo piensan o lo ven o soy yo? Sem mislil, da sem sam jaz Slovenc. Uf. Amén. Amen. Vamos a orar. Dajmo moliti. Padre Santo, Señor. Mañana continuamos Jutri nadaljujemo en lo siguiente que Dios quiere hacer. in da bomo videli, kaj Gospod želi nadaljevati. Tú sabes cuántos pueblos Ti veš, koliko ljudstev aquí en Eslovenia oziroma različnih predstavnikov nacij v Sloveniji que necesitan enviar discípulos. potrebujejo nekoga, da bo delal učence. Muchos. Ogromno. Ponga tu matrimonio, Poglej svojo družino, svoj poročni par. si eres soltera no importa, póngate en la mano del Señor. Zdaj, če si samski, ti je tebi najboljš, ti se sam za Gospodovo roko prim. Aquí no hay barreras, Tu ni ovir, ni somos religiosos, nismo religiozni, ni legalistas. niti legalni. Es la libertad del Espíritu Santo. Es la libertad del Espíritu Santo. Ampak da je svoboda Svetega Duha. ¿Para qué? Zakaj? Para llegar a esos pueblos. Zato, da pridemo do teh predstavnikov, teh ljudstev. La forma de amar a una nación In način, kako ljubiti en narod, es ser un buen discípulo je biti preprosto en dober učenec con tu vida, s tvojim tu življenjem, familia, s tvojo družino, en todo lo que hagas. vse, kar počneš, Estás representando al Señor. predstavlja Gospoda. Padre Santo, te doy Sí, gracias. Oh, rabasakata, rabashua, rabakata, labashu. Sata, rabatori, bekata. Dios está prometiendo años una cosecha poderosa sobre esta nación. Bog bo z leti samo povečeval svojo moč nad tem narodom.
Y lo ha dicho por mucha gente diferente. In bilo je že rečeno po mnogih različnih predstavnikov samega naroda. El hermano hablaba del ejército Brat je govoril o vojski, y hablaba de 300 mecánicos govoril je o 300 mehaniki. y todos estaban organizados. In vsi so bili organizirani Eso necesita la iglesia. in točno to potrebuje cerkev. Organizarse en el espíritu Organizirati se v duhu y empezar a dejar de mirarnos con recelo, o como con celos. in moramo se začeti obnašati z rezervo, Que Dios te utilice como quiera, zato da te Gospod lahko uporabi kot On pero želi. deseamos lo mejor. Ampak želimo najboljše, Así como Priscila bendijeron a Aquila, a Tako- Apolos, tako kot je rekel Prisila Apolo tu. y fue de gran provecho. In bilo je to za velik blagoslov, za Eso es lo que izkoristek. Dios quiere, In točno to Gospod que želi, tu vida sea de provecho para esta nación. da tvoje življenje za dar temu narodu. Oh Señor, te doy gracias. Oh Rabasaka Tarrabatur. Oh Señor, Padre Dios mío. Los de Corintios andaban en el mismo sentir con los de Efesios. V Korintu so hodili skoraj v istem duhu kot v Efezu, El mismo sentir. v istem smislu. Llenos del Espíritu Santo, Bili so polni Svetega Duha, predicando al Señor Jesucristo. pridigali so v Gospodu Jezusu Kristusu, Tenían el mismo problema, imeli so iste probleme, pero Dios los restauró. ampak Bog jih je restauriral. Padre Santo, te doy gracias. Oh, Rebeca Basita Rabaturi Bekete Levashu. Sata Rabaturi Bekete Levashu. Que tu vida sea de bendición, Da bi tvoje življenje bilo za blagoslov, donde quiera que Dios te lleve. kjerkoli te bo Gospod peljal. Tu testimonio, Tvoje que pričevanje lo que el Señor Jesucristo hizo contigo in vse, kar je Gospod Jezus Kristus naredil s sea teboj, de bendición para naj služi otros. kot blagoslov. Pablo, Pavel, cuando el Señor lo llamó, ko ga je Gospod poklical, dice que estuvo con los discípulos pravi, da je bil z učenci un tiempo. en čas. Lo estaban instruyendo. Izučevali so se, Ananías. poučevali so se, Hananija. Oh Señor, voy a orar. Bo molil, Pero antes de orar, ampak pred molitvijo vas a orarle al Señor. boste molili Gospodu. Quiero que me hables Hočem, da mi govoriš, para dar frutos. zato da bi dal plod, sad. Dios sabe tus necesidades. Gospod pozna vse naše potrebe. Cuando estamos comprometidos en el reino, In ko se mi zavežemo za kraljestvo, los discípulos ven milagros, bomo učenci videli čudeže. ven la provisión de Dios. Poglej, na kar Gospod lahko ponudi. Oh, Rabasata, Rabashua, Rabakaya. Pónganse de pie, por favor. Prosim, če se ostanete na noge. Padre Santo, te doy gracias. Oh, Rabasata, Rabashua, Rabakata. Sita, Rabashua, Rabakata, Labashua. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. El Señor quiere levantar un ejército, Gospod želi dvignati eno vojsko, un ejército de discípulos eno veliko vojsko učencev, para poder avanzar. zato da bo kraljestvo napredovalo. Muchos problemas que hay en las iglesias Ogromno je problemov, s katerimi se sooča sama cerkev. es que no queremos ser discípulos. Zato, ker ne želimo postati učenci. Queremos ir a nuestro ritmo. Hočemo iti po nekem svojem ritmu. Y hay mucha gente In je ogromno ljudi, que no sabe ni la visión por dónde va. ki jim sploh ni pomembna vizija, kam grejo. La visión del reino de Dios A vizija Božjega kraljestva prospera bo uspelo a los discípulos, za učence ayuda, in pomoč, se activa la fe da se aktivira vera a un mover sobrenatural. in da to, da bi se lahko predstavljali stvari nadnaravno. Oh Señor, te doy gracias.
Ilebesota rabahaya labakonda rabashu. Satarabatori bekete lebashu arabakaya. Satarabashu arabakanda. Sea, Señor, tomando. Padre Dios mío, Señor. No estoy hablando de esclavitud. Ne govorimo o suženstvu, Estoy hablando de libertad en el Espíritu. govorim v svobodi v samem duhu. Pero Pablo, para hacer un buen trabajo en Ampak Pavel, Efesios, da bi lahko naredil en dober del v Efezu, fue enviado. je bil poslan. Lo vemos en el capítulo 13. Ga vidimo v poglavju 13. Fue enviado. Bil je poslan Y después él empezó a enviar. in kasneje jih je začel pošiljati. Oh Señor Jesucristo. Sita rabaturi bekete le bashu arabakaya. Sata rabaturi bekaya, Señor, gracias. Hvala ti, Gospod. Oh Señor, te doy gracias, eterno Dios. Y le beconda la bashu arabakaya. Oh rabasata, los que son fieles, Vsi, ki so zvesti, dar gracias a Dios. dajte hvalo in slavo Bogu, Porque Dios los está tomando. zato ker vas bo Bog vzel. Y los que necesitan restaurar sus corazones. In vsi, ki imate potrebo, da Bog restaurira vaša srca, Dios va a hacerlo. Bog lahko to naredi, Porque in bo naredil ama esta zate. nación Za to nacijo y está hablando a vuestros corazones. govori vašim srcom. Todo un ejército de discípulos In celotna vojska učencev es maravilloso. je čudovito. Cuando oramos por Israel, Ko molimo za Izrael, dice en Zacarías, pravi v Zahariju, vino palabra de Jehová de los ejércitos a Zorabel, prišla je beseda Božja Zahariju za Abela, y le dijo, no es con ejército, ne z vojsko, no es con fuerza, ni z močjo, sino con mi Santo Espíritu. temveč z mojim svetim duhom. Fue la mejor guerra. To je bila, lahko pride največja vojna. Oh, Rabasata, Rabashua, Rabakata. Señor, te doy gracias. Gospod, ti dajem hvalo. Pasen los siervos de Dios aquí. Koliko je tukaj služabnikov Los, najvišjega? los pastores, los siervos de Dios, pasen aquí, voy a orar por ellos. Pastori, pa Líderes. vsi vodje. Pasen los Naj líderes. pridejo vodje, vsi sem pa vsi pastori. Líderes, pasen aquí, por favor. Vse vodje, tudi od Alabance. Voy a orar por ellos. Voy a orar. Bom molil za vas. Tako da vodstvo pa pastori iz drugih cerkev vas prosim, da prije sem. Vsi v bistvu, ko delate karkoli v cerkvi, vas pač Viktor prosi, da stopite naprej, da bo Pasen molil za aquí. vas. Sea que manejes un grupo Sploh ni pequeño, važno. grande, lo que Če, sea. če pometaš v cerkvi metlo, si dobrodošel, De lo que si sea. cenjen. Pequeño, Qué pogumno, ¿no? estés aquí, Vsi, ko slušate v cerkvi, sean no? de otras Na iglesias, lo que kakršen koli sea. način, da čute v srcu zdaj, da vas Sveti Duh kliče, evo vas prosim, Con stopite libertad. naprej v pogumu, ko imamo enega duha, moči pa ljubezni, ne pa strahu. Tako da kar gremo, no. Oh, rabasata, rabahaya, labasita. Sata rabaturi bekete levashua, rabakaya. Sata rabaturi bekete levashua, rabakaya. Sata rabaturi bekete levashua, rabakaya. Poder de Dios, Señor Padre. Poder de Dios. Oh, rabasata, rabashua, rabakanda, labashua. Señor te dice, oh, rabasata, Gospod ti rabashua. pravi, No temas. ne boj se, No temas. ne boj se. Yo he visto tu clamor. Videl sem tvoj, slišal sem Yo tvoj he visto klic, tu clamor. slišal sem tvoj klic Y voy a hacer algo extraordinario. in bom naredil nekaj Y voy a ekstraordinarnega traer un despertar in bom pripeljal eno zbujenje, prebujenje, maravilloso čudovito de mi espíritu. od mojega duha. Y hay mucha gente que ha venido a mis pies Veliko ljudi prihaja k mojim stopalom por el testimonio, por vuestro testimonio. zaradi samega pričevanja Y nada es en vano, dice el Señor. in ničesar ni izgubljeno, Pero voy a traer una renovación ampak bom prinesel eno prenovitev, poderosa mogočno, que me has pedido. ki si me prosla. Yo he escuchado tu Jaz sem oración. slišal. Oh, rabasata, rabatori, becanda, recibe. Recibe de esa fuerza. Sprejmi, Oh, sprejmi. rabasata, Spremi rabashua, to, da. porque yo soy el que tu amado. Ker sem, ja,
ker sem jaz ta, ki ga Oh, si Rebecca, izljubila. yo soy el que te estoy sosteniendo Jaz sem ta, ki te vzdržuje y soy el que voy a hacer una obra extraña in bom naredil eno čudovito delo en tu corazón v tvojem srcu y en la obra de Dios. in v vidnost Božjega Señor Padre kraljestva. Santo. Padre Dios mío, Señor. En inglés, ¿no? Creo. En inglés. Inglés. Padre Santo, te doy gracias. Father God, I thank you. Yo fui el que marqué un propósito sobre tu vida I am the one who marked you with a purpose, y vas a ver cosas and you're going to see things que todavía no han subido a tu corazón. which never entered inside your heart. Y voy a empezar a hacer cosas nuevas And I'm going to start doing the new things con mi palabra with my word, y voy a abrir puertas and I'm going to open the doors para cumplir for completion lo que yo tengo escrito from the things that I hit, y vas a ver maravillas and you're going to see miracles. y tu testimonio And your testimony será de bendición is going to be a big blessing para otros. for others. Oh, rebequete le beshua, rabacata la vasita. Seita rabatori bequete le beshua. Voy a levantar. Bom dvignil. Yo te he dado gente fiel. Okay. Sí. Yo os he dado gente fiel. I have given you people who are loyal, Pero voy a traer gente but I'm going to bring people para enviar. that you're going to send. Incluso van a venir misioneros They're going to even come missionaries to you, que vienen bendecidos. and they're going to be blessed, Y lo vas a poner en el desierto más grande and you're going to send them to the biggest desert porque es mi voluntad. because that's my will, Pero van a ver milagros. but you're going to see miracles. No tengas temor. Do not be afraid. Será una preparación. It's going to be a preparation, Pero hay muchos caminos but there's a lot of ways donde no has pisado where you never set a foot, y vas a levantar discípulos. and you're going to bring students up. Y haré cosas extrañas And I'm going to do wonderful things para mi obra. for my work and for my Amén. glory. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Padre Dios mío, Señor, Padre Dios Santo, te doy gracias, Señor. Oh, Rabasata, Rabashua. Yo los voy a llevar Jaz te bom peljal en un mismo sentir, v enem v istem smislu pero vais a ver in boš videla, cómo yo haré milagros kako delam čudeže en muchas áreas v veliko delih tvojega življenja, para que podáis ver mi gloria. zato da lahko vidiš mojo slavo. Y yo iré estableciendo con fundamentos In jaz bom šel pred tabo in postavljal temelje la unción in maziljenje en mi palabra v moji besedi, para ser de bendición zato da boš blagoslovil en otros, dices. v drugih. Oh, Pravi Gospod. Rebekete Leveshua, Rabakanda. Sita Rabashua, Rabakanda. Oh, Rabasata Rabashua, Rabakanda. Yo he visto tu corazón Videl sem tvoje srce, y el Señor te dice, oh, in Rabasata, Gospod ti pravi, gózate veseli se, como me sirves ko me služiš y tus esfuerzos, z vsemi tvojimi izdatki, porque ahí vas a ver in tam boš videl maravillas. čudovite stvari. Padre Santo, te doy gracias, Señor, Padre Dios mío. Y le becota Rabashua, Rabacata la vasita. Oh, Rebesita Rabashua. Oh, Rebecanda, llénese de mi gloria, llénese Bodita y de mi polna palabra. in berita mojo Y besedo. siga siendo fieles, Bodita naprej zvesta, porque hay un propósito de zato ker je Dios. globok namen. Dice el Señor. Padre Dios Santo, te doy gracias, Señor. Padre Dios mío, Señor, Padre Santo. Oh, Rebeca Vasita Rabashua. Sata Rabahaya la Vasita Rabashua, Rabakaya. Todo en mi tiempo, dice el Señor. Vse v mojem času, Todo en pravi mi Gospod, tiempo. vse v mojem času. Todo en mi tiempo será hermoso. Vse v mojem času bo čudovito, Pero hoy hablaba a tu corazón, ampak danes sem direkt v tvoje porque yo srce tengo un govoril. propósito In imam en namen en mi palabra v moji con tu besedi vida, dice el za Señor. tvoje življenje, pravi Oh, Gospod. Rebekete Leveshua, Rabakanda la Vasita. Oh, Rebesata Rabashua. Cuando liberamos nuestro corazón, Ko osvobodimo svoje srce,
Todo lo ponemos a sus pies. Vse postavimo pod njegove noge. Y yo te voy a pedir que coloques cosas a mis pies. In jaz te prosim, da zloži stvari dobesedno k mojim Y stopalom. te voy a enseñar a colocar cargas In te bom naučil, kako boš nalagala bremena donde vas a ver victorias tam, kjer boš videvala zmage in maravillosas. čudovite zmage. Oh, Rebecata la vasita rabashua. Sí se puede. Vse moreš. Sí se puede, dice. Zmoreš. Sí se puede. Oh, Zmore Rebeca se. vasita rabashua. Recibe el renuevo. Prejmi Renuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Recibe renuevo. Recibe renuevo. Oh, Rebecata la vasita rabashua. Padre Santo, te doy gracias. Gracias, eterno Dios. Oh, Rebeca masita. Se puede servir a Dios. se lahko se služi Se Gospoda. puede. Tienes que abrir. Yo perfecciono mi obra Jaz perfekcioniram svoje en delo vuestros v corazones. tvojem srcu. Oh, Rebequete le bashua, rabacata la vasita. Sata rabashua, rabacanda la bashua. Oh, Rebecanda, Señor Padre Santo. Te voy a llevar a gente Bom ti pripeljal ljudi, donde van a venir a mis pies. ki bodo prišli k mojim stopalom. Y vas a tener paciencia. In boš potrpežljiv Y verás in boš videl que serán de bendición. in boš za blagoslov. Padre Dios Santo, te doy gracias. Oh, Rebeca vasita rabashua. Sita rabatore becanda. Oh, Rebecanda, entra en mi libertad de mi espíritu. Vstopi v svobodo mojega Oh, duha, Rebesata rabashua. Porque ahí yo estoy marcando un plan con tu vida. ker jaz markiram moj plan za tvoje življenje. Oh, Rebeca vasita rabashua, rabakaya. Sata rabashua, rabakanda. Gózate, Veseli se, gózate por lo Veseli que has se. recibido. veseli se v tem, ko me Gózate. služiš. Porque es para servir Zato, ker je to, da con mi služimo. palabra. In beri mojo besedo. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Padre Dios mío, Señor, te doy gracias. Oh, Rebeca vasita rabashua. Sata rabahaya la bashua rabakanda. He hablado a tu corazón. Oh, Rebecanda la bashua rabakanda. Vas a tener frente de vos, de tu vida, Da lahko gledaš naprej v tvojem življenju. mujeres muy complicadas, So ženske lahko zelo komplicirane, pero te voy a ayudar. ampak ti bom Tú pomagal. tienes carga por ciertas gente, Imaš v srcu ene bremena za določene ljudi, pero te voy a ayudar. ampak ti bom pomagal. Y verás, y solamente quiero que me des gloria, Samo želim, da mi daje slavo, porque es el inicio zato ker je to kot prižig de algo poderoso. nečesa mogočnega. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Todos sois una familia. Ste vi vsi ena družina? Ven para acá, Pridite skupaj. todos. Padre Dios mío, ella también es de la familia, Padre. Lo que les voy a decir, Kar vam bom povedal, Dios está transformando vuestros corazones. Gospod želi in bo preobraževal vaša srca. Poco a poco. Ampak pomalo Es un plan de amor, je en popoln plan ljubezni, pero en el futuro ampak v prihodnosti seréis un testimonio boste eno živo pričanje para mucha gente, za ogromno ljudi. que veráis como yo he hecho cambios en vosotros. Amen. Zato, ker bo pologo v vaša srca bremena za druge. El Señor te dice, Gospod ti pravi, quiero que estudies. Estudiar. Želim, da študiraš Quiero que te prepares. in želim, da se v miru pripraviš Y yo te voy a dar una voz poderosa in dal ti bom en mogočen glas, para que me alabes. zato da me boš lahko hvalila, Quiero que slavila. me alabes. Hočem, da me slaviš Y si puedes aprender instrumentos, in da se naučiš en inštrument, hazlo, naredi, upoštevaj željo, porque son para su gloria. zato ker bo za njegovo slavo. Oh, Rabasata, Rabashua, Rabakaya. Padre Santo, te doy Sveti gracias, Oče. Señor. Toma estas familias, Señor. Vzemi to Yo quiero hacer družino. un testimonio con vosotros. Želim narediti eno pričevanje iz vas. Y quiero hacer todo en un proceso de amor. In želim, da je vse v enem procesu ljubezni. Pero quiero que me miréis, Ampak želim, da gledate mene que yo estoy cerca de vosotros. in bom ostal blizu vas.
y que lo que yo empecé, In vse, kar sem začel, yo veo un capítulo proféticamente. vidim eno poglavje preroško. Filipenses capítulo 1. Filipljani, poglavje 4. Eso es para vosotros. Te besede so za vas. Amén. Amen. Padre Santo, te doy gracias. Gracias, eterno Dios, Señor, Padre Dios mío. Oh, Rebeca Basita Rabashua, Señor, toma. Toma, Señor. Descansa en el Señor. Descansa, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Spočite se v Descansa Gospodu. en el Señor. Spočite se v Oh, Gospodu. Rebeca, no pienses más de lo que tienes que pensar. Ne potrebuješ razmišljati več, kot razmišljaš. Descansa. Spoči se, Ora por mi spoči. obra. Počivaj v mojem Oh, delu. Rebeca, la vasita, Rabashua. Padre Santo, Señor, te doy gracias. Señor, Rebeca, la Bashua, no temas, oh, Rebecita, No se bati. Rabashua, porque seréis buenos discípulos, dice Ker el boste Señor, dobri učenci. y veréis cómo yo abriré puertas Kako odpiram vrata y maravillas. in delam čudesa. Veréis milagros. Gledala boste čudeže. Oh, Rabasata, Rabashua, Rabakaya. Sata, Rabaturi, Bequete, Lebashua, Rabakanda. Señor, te doy gracias, Señor, Padre Dios mío. Oh, gracias por esta vida. Oh, Sata, Rabashua. Oh, Rebecanda, Labashua. Yo voy a tomarlos Jaz svoje bom vzel y voy a hacer cosas. in bom delal stvari. Y voy a poner hambre y sed por mi presencia. Dal bom vate željo in lakoto po moji Y prisotnosti. también por las almas, In to breme za duše. dice el Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Padre Dios. Vosotros venís los dos. Padre Dios mío, Señor. Oh, Rebecata, la vasita, Rabashua, Rabacanda. Oh, Rebecanda, Señor. Voy a traer libertad en mi espíritu Bom prinesel svobodo v svojem duhu, para que entendáis zato da boste lažje y razumela comprendáis in da boste res globoko que hay razumela, mucho que hacer para mi gloria. ker je še ogromno za postoriti za mojo slavo. Oh, Rebecita, Rabashua. Sita, Rabatori, Bequete, Lebashua, Rabacaya. Sata, Rabashua, Rabacanda. Oh, Señor, gracias. Oh, Rabasata, Rabashua. Yo te he traído I will bring you para traer gozo. for bringing joy. Yo he puesto gozo en tu corazón. I already put joy in your heart. Y yo voy a hacer mover mi presencia And I'm going to make you move with my presence. para que seas de bendición. So you can be a blessing. Y veo una gracia de Dios And I see this grace of God donde Dios va a mover cosas where God is going to move things a tu favor. for your favor. Padre Santo, te doy gracias. Oh, Rebecaba, Sita, Rabashua, Rabacaya. Sita, Rabashua. Tú, con paciencia, With patience en mi presencia, and in my presence, y verás and you will see. que yo iré haciendo. I will keep doing things. Padre Santo, ¿cuántos hijos tenéis vosotros? Koliko otrok imate vidva? 3. ¿Cuántos pensáis tener? Koliko jih boste pa še imeli? Ne vemo. No saben. Bueno, Padre Santo, te Jaz doy bojim v gracias. Sloveniji. Padre Dios mío, Señor Padre Santo, oh Rebasata Rabashua. Señor, todo esto es el inicio, dice el Señor. Vse te, Todo lo Sabe. que estáis haciendo vse kar počnete, es el inicio je kot ena emisija para un llamado za en klic, que tengo para vosotros, ki ga imam za vaju, dice el Señor. pravi Gospod. Vais a llevar la palabra. Bosta peljala besedo, nesla besedo. ¿Sabéis que tenéis un corazón de pastores? A veste, da imata skupaj eno srce za pastor. Padre Santo, te doy gracias. Padre Dios mío, Señor, confiesa mi palabra. Confiesa. Izpoveduj in Lee y priznavaj mojo confiesa mi besedo. palabra, dices. Izpoveduj mojo Y besedo. verás In boš que videla entrarás en el gozo de mi in espíritu. bo stopil veselje v tvojem srcu. Oh, Rebecata la vasita rabashu. Sata rabato rebekete le bashu arabakai. Sata rabashu arabakai. Oh, gracias, Señor. Oh, renueva, Señor. Renueva, Señor, con tu presencia. Oh, rebecita rabashu.
Recibe, Obnovi vas svojo recibe prisotnostjo. de ese renuevo. Recibe de ese renuevo. Estoy Sprejmi renovando tu corazón. prenovljenje, sprejmi prenovljenje v tvojem srcu. Sprejmi prenovljenje v tvojem srcu. Sita rabashua rabakanda labashua. Sita rabashua. Clamor. Clama, clama. Kliči me, Con kliči me. gozo. In to z veseljem, Porque yo escucho tu zato ker oración. poslušam. Gózate en eso. Veseli Oh, sem v tem. Rebecata labashua rabakaya. Levecondas. Vengo para que me entregues todas las cargas. Pridem, da mi predaš vse skrbi, Porque llevas cargas. ker nosiš bremena, Pero el Señor te dice, ampak Gospod ti pravi, quiero que confieses que no hay nada imposible ni para mí. ničesar nemogočega zate. Nada es imposible para mí. Ničesar ni nemogočega zame. Activa la fe Imej vero y verás respuestas. in boš videla odgovore. Oh, Rebecata la bashua. Sata rabashua rabacanda. Llena, llena, Señor. Llena, Polni se, llena, Señor, polni, más polni. de tu presencia. Tvojo de tu prisotnostjo. Oh, Rebecata la vasita rabashua. Sata rabashua rabacanda. Sean los pensamientos del Señor. Spoznaj misli Pensamiento Gospoda. de gloria. Spoznaj Gospoda. Pensamientos de gloria. Veo Jeremías 29:11. Vidim Jeremija 29:11. Es para ti, Je Padre zate. Santo, te doy gracias. Oh, Rebeca, Masita, Rabashua, Rabacaya, la vasita. Poder de Dios. Oh, Señor Padre. Ante todo somos más que vencedores, dice el Señor. V njemu smo več kot zmagovalci. Somos más que vencedores. Smo več kot zmagovalci. Tú derrama tu corazón Razli svoje srce y yo haré mi obra. in dice el jaz bom Señor. naredil svoje delo. Amén. Padre Santo, te doy gracias. Oh, Rebeca, Masita, Rabahaya, la vasita. Sita, Rabashua, ese fuego, To ogen, del fuego de mi espíritu. ogen mojega duha. Llénate cada día más. Polni, polni, polni Porque se así vsak dan vas a bolj. ser de Ker bendición tak boš bolj za blagoslov para otros. za druge. Oh, Rebecata, la vasita, Rabashua. Padre Santo, ven para acá. Padre Sí, Dios Padre. mío. Sata, Rabashua. Yo estoy preparando tu corazón Jaz pripravljam tvoje srce, para servirme. zato da me bo služila. Va a ser algo extraño, Mogoče se bo zgodile čudne stvari, pero quiero ampak želim, que te goces da se veseliš, y me alabes. da me obožuješ Llénate de mi in da palabra, se polniš z mojo porque te veselo. voy a sorprender. In ko te bom presenetil, boš. Amén. Amen. Padre Santo, te doy gracias. Oh, Rebeca, Basita, Rabashua. Sata, Rabashua, Rabacanda. Todo lo podemos. Todo lo podemos, dice el Vse Señor. zmoremo. Oh, Rebecanda, yo soy el mismo ayer y hoy. Jaz sem isti včeraj Y yo puedo hacer cosas. in lahko delam stvari, Solamente es que preséntame samo prezentiraj se mi. las peticiones. Predstavljaj mi svoje peticije. Veo el Salmo 37. Vidim psalm 37. Es para ti. Je zate. Oh, Rebecata, la Bashua, Rabacanda. Sita, Rabashua, Rabacanda, la Basita. Recibe de esa fuerza de mi espíritu. Sprejmi to Oh, moč v Rabasata, duhu. Rabashua. Recibe, oh, Rabasata, tu moč. Rabashua. Solamente, oh, Rebesa, nube de gloria. Oh, Polni se Sata, slavo. Rabahaya. Oh, Rebecanda, la Bashua. Traer renuevo sobre tu vida más. O, prenovljenje v tvojem Para življenju. mi gloria. Padre Santo, te doy gracias. Gracias, Señor. Rebeca, Basita, Rabashua. Va a poner pasión por mi presencia. Strast za mojo prisotnost Y con mi palabra. in z mojo besedo. Y así vas a ver In tako boš videl, cómo yo te voy a dirigir en pasos kako nuevos. bom jaz tebi dirigiral korake Para mi gloria. za svojo slavo. Amén. Amen. Padre Santo, te doy gracias. Padre Dios mío, Señor. Padre Santo. Te bendecimos. Pasen acá, por favor. Vengan acá todos. Señor. Padre Dios mío. Ven, Če ven, se ven. želite bolj sem, Sí, Señor, Padre Dios Santo, te doy gracias. Señor, Padre Dios mío, Señor. Oh, Rebeca, Basita, Rabashua, Rabacata, la Basita. Sata, Rabashua, Rabacaya, la Basita. Te vas a reír malo se bo smejala, de lo que voy a hacer con tu vida. kaj bom naredil s tvojim življenjem.
Las cosas pasadas Stvari preteklosti, las dejas atrás. pusti jih tam. Y quiero que te concentres, In želim, da se skoncentriraš, porque yo tengo cosas nuevas ker imam nove stvari zate, para tu vida za tvoje y življenje para tu corazón. in za tvoje srce. Oh, rabasata, rabashua, rabakaya. Sita, rabashua, rabakanda, rabashua. Señor, yo he escuchado tu oración. Jaz sem slišal tvojo molitev, Sé que me quieres servir vem, da me želi služiti y me has pedido muchas in veces. si me velikrat prosila, Orienta, diríjame. kako naj te orientiram, kako naj te vodim, No te preocupes, ampak ne skrbi. que yo voy a poner las cosas en su sitio Zdaj bom pa postavil stvari v svojem mestu, para que puedas ver mi bendición. zato da boš za druge in zase blagoslov. Padre Santo, te doy gracias. Oh, rebecata la bashua, rabacán. Desde la silla Iz stola se puede ver muchas se cosas, lahko veliko stvari vidi, pero yo voy a hacer una obra contigo ampak bom naredil eno delo s tabo y voy a poner un fuego, in bom položil eno ogenj, fuego del gozo del Espíritu Santo, en ogenj in veselje Svetega Duha. que vas a llegar a gente muy difícil In boš sposobna iti do ljudi, ko so nemogoči, y dejarás de estar en la silla. in boš še vedno lahko sedela v stolu z lahkoto. Padre Santo, te doy gracias. Oh, rabajaya la vasita, rabajaya la bacota, rabashua. Sita rabashua. Veo Filipenses capítulo 4 Filipjani poglavje 4. y veo 3 versículos, Vidi 3 verze, del 6 al 9. od 6 do 9. El Señor te dice, Gospod ti pravi, no te afanes ne se vznemirjati por nada. za brez veze, Verás, ampak boš videla, descansa y confía en mí spoči in zaupaj y verás mi vame bendición. in boš videla blagoslov. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Oh, rabasata, rabashiva, y recibe fortaleza, fuerza, fuerza de tu sprejmi moč Sita, Gospoda. rabashua, rabakaya, rabasita. En mí, dice Señor. Oh, sata, Gloria a ti, rabashua, Rey en su Gospod. espíritu. Padre Santo, Señor, Padre Dios mío. Oh, rebecata, la vasita, rabashua. Yo veo Vidim algo maravilloso en vuestra casa. nekaj čudovitega v vajni hiši. Veo gente entrando Vidim ljudi, kako vstopajo y vosotros poniendo la palabra in vidva delita besedo y el Señor les dice, in Gospod pravi, quiero que želim, trabajéis con da libertad delata svobodo, porque yo voy a hacer una obra zato ker bom naredil eno delo con esas personas z temi ljudmi, maravillosas. ampak bojo čudoviti. Oh, rebequete le bashua, rabacata la bashua. Sata rabatore bequete le bashua. Recibe del amor. Solamente quiero que te llenes de mi amor. Quiero que te Želim, da llenes se de mi amor. polni z mojo ljubeznijo, De mi amor z mojo y de mi ljubeznijo gloria. in moje slave. Y verás In boš videla, que no hay lógica de entender, in ni logike, da se ne bi razumela. sino verás In boš videla, que yo soy el rey da sem jaz kralj en tu corazón in tvojega srca y podrás gozarte. in se boš sposoben veseliti. Amén. Amen. Padre Santo, te doy gracias. Padre Dios mío, Señor, Oče moj, el propósito es grande. namen je ogromen, Es grande, dice el Señor. je ogromen. No dejes de alimentarlo, Ne prenehaj se hraniti, que yo lo haré. ker bom jaz storil. Oh, rebesita rabashua. Sata rabatori bequete le bashua. Sata rabashua. Entre más estés comprometido en mi obra, Bolj, ko si poglobljen v moje samo delo, vas a entender muchas cosas. boš hitreje tudi spoznaval in razumeval stvari, Cómo Dios te he guardado kako sem te jaz čuval para cosas específicas. za določene Y peticiones specifične de tu stvari. corazón In peticije tvojega srca vendrán en su tiempo. prihajajo ob svojem času, njegovem Padre času. Santo, hay una sed de Dios. Je ena želja Yo he visto tu in sem oración videl, slišal tvojo y molitev te estoy llenando. in te Y pomnim. todo lo que te estoy visitando, In stvari, ko te porque obiskujem estás teniendo encuentros in conmigo, ko imaš srečanja z mano, escríbalo todo lo que te hablo, piši si vse, kar ti govorim. con esas promesas de mi palabra, In tako boš sprejela obljube z moje porque es besede, para servirme. ker je pa zaslužiti. No, y solamente espera. In samo Y počakaj. cuando te digo muévate, In muévate, ko ti bom rekel, pejt, dice el Señor.
Tako pravi Gospod. Padre Santo, te doy gracias. Ja, bi prosila za molitev za zdravljenje. Eh, Jutri ne morem priti. La señora está pidiendo oración para sanación. Amén, amén. Amén, amén. ¿Cómo es tu nombre? Ime Jožica, se llama Jožica. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Padre Dios mío, Señor, Padre Santo. Irrabasata rabatori becanda, Señor. Restaura su cuerpo. Restaura, Señor, todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Izvolite. Amén. Voy a orar. Cuando estaba operada, lo dejaron un cacho de hueso todavía está aquí dentro. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, Bomolo te damos za vse. gracias, Señor. Gracias, eterno Dios, Señor, Hvala Padre ti, Dios. večni Bog, En el nombre del Señor v imenu Jezusa Jesucristo, Krista, Sin, para tu gloria. za tvojo slavo, Gospod. Amén. amen. Amén. Amén. Quiero orar por ti y por tu esposa. Sí, sí, pero esto puede esperar. Señora quiere algo más. Povejte še, kar povejte, bom že povedal. Spomin je začel kušati in včeraj pisati, ki ste bili La memoria le empezó la fallar. dando a fallar y está un poco preocupada también por No. eso. Tú descansa en las promesas de Dios. Vi se spočite v obljubah Mire. Boga v besedi. Mírame, Poglejte me, poglejte me. yo perdí mi cerebro Jaz sem zgubil svoj y por la palabra in po besedi recuperé todo. sem dobil vse nazaj. Eso tienes que hacer. In to morate narediti. ¿Ok? Amen. Amén. Ven para acá. Va a orar por los dos. ¿Cómo es el nombre de tu esposa? Marjetka, Marieta, va a orar. ¿Y ella recibió al Señor en su corazón? no sé. Marieta, yo te voy a hacer una pregunta. On te bo vprašal nekaj. ¿Tú tranquila? Mirno. Mire, yo quiero que hagas una oración de fe Želim, da narediš eno molitev z de vere, todo corazón ampak s celim srcem. para que sean en la bendición de Dios Zato, da bo za celo družino Božji blagoslov. y para que puedas recibir a Jesús en tu In corazón. zato, da bi lahko sprejela Jezusa v svoje srce. Mire, yo llevo 27 años casado. Jaz sem že 27 let poročen. Dios me sacó de las drogas. Bog me je izvlekel iz drog. Mi familia no creía que yo iba a tener una familia. Moja lastna družina ni verjela, da bom jaz imel družino. Ahora tengo 2 hijos maravillosos. Zdaj imam pa 2 sina čudovita, Servimos a Dios. služimo Boga Con el Señor in z Gospodom todo lo podéis. vse zmoremo. Y todo lo va perfeccionando el Señor. In vse bo Gospod perfekcioniral. Si le pedí la ayuda a los dos, Če bomo skupaj prosila, Dios va a ayudaros. bo Bog vam pomagal. ¿Ok? Okay? Entonces, va a repetir conmigo. Boš ponavljala za njim. Bueno, ¿tú quieres recibir al Señor en tu corazón? Ker, No, pregúntele a ella. želi sprejeti Gospoda v svoje srce. Ja? Sí, vale. Va a repetir conmigo. Boš ¿Cómo es que se ponavljala. llama ella? Marjetka. Marita, va a repetir conmigo. Señor Jesús, Gospod Jezus, yo vengo en esta hora prihajam v tem trenutku, prihajam v tem trenutku, abriendo mi corazón. odpiram svoje srce odpiram svoje srce Te pido, Señor, que me in te perdones prosim, Gospod, da mi oprostiš in te prosim, Gospod, da mi oprostiš todos mis pecados. vseh mojih grehov. vseh mojih grehov. Límpiame Očisti me Čisti me con tu sangre preciosa, svojo prečudovito krvjo, mi alma moja duša y todo mi ser. in vse, kar sem. vse, kar Yo te acepto Jaz te sprejemam jaz te sprejemam, como mi único Salvador kot mojega edinega odrešenika kot mojega edinega odrešenja de mi vida. mojega življenja. Y yo creo In jaz verjamem, que tú moriste en la da cruz si ti umrl za me na križu da si ti umrl zame y que se fuiste sepultado in ko so te pokopali, in ko si ti y resucitaste si ostal od mrtvih. por mí, Zame, porque llevaste todos mis pecados. zato ker si odnesel vse moje grehe. tukaj si odnesel, Ahora yo te pido, Zdaj te pa jaz prosim, tukaj jaz prosim, escríbame en el libro de la vida zapiši me v knjigo življenja zapiši me v knjigo življenja
Te doy Ti gracias. dajem hvalo. Ahora yo voy a orar por vosotros. Zdaj pa pomožem Padre za Santo, mano. te doy gracias por este matrimonio, por esta familia, Señor. Oh, Rabasata, Ramashua, Rabacata, la vasita. Señor, tu presencia, Señor, en su alma, en su espíritu. Señor, Padre Dios mío, séllalo, Señor. Restaura todo lo que nos falte, Señor, pero sea tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Amén.